Congress ay song pen ingdeng hini mass resignation dongkamu kamalong ke pamanpon. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang akang hon penajok dua baguri arat akai CPD MDK atowa selam cengdapo. Mid-day meal association atumpen dongkamu kamarong sopialong mai kepadupon. Kardom. Hello everyone. Karbi Anglong Autonomous Council invites you to a grand celebration of its identity, the Ginger Festival 2026. Discover the journey of a world-renowned ginger from farm to market. Enjoy cultural performances, food stalls, farmer-entrepreneur interactions, workshops, and a vibrant display of our tribal heritage. Be a part of this celebration of our farmers, our culture, and our land. Karbi Anglong is blessed with rich culture, natural beauty, and one of the finest varieties of ginger in the world. To honor this gift and to empower our hard-working farmers, we proudly bring to you the Karbi Anglong Ginger Festival to be held on 8th and 9th January 2026. This festival is not just an event, it is a platform for farmers to showcase their produce, a platform for entrepreneurs to explore opportunities, a platform for visitors to experience our unique flavors, culture, and traditions. From exhibitions to cultural nights, from food courts to live demonstration, the two-day celebration will bring together talent, tradition, and tourism. So come join us, bring your families and friends, and let's celebrate the pride of Karbi Anglong together. We welcome you all to the Ginger Festival 2026. Kardom. Karbi Anglong Live ada babirta ang tonpen arjuponik tha. Nijang Karbi Anglong District Congress Committee atumpen ingdeng hini West Karbi Anglong Congress asong. Congress a party atum mass resignation chipipon. Lason si alang litum mass resignation chipi nang kokalam theke WKADCC amai Phu Agostinin hi kechari kechok chejok junior senior mate akimi abarimpu kepat hejok pini bang Bharat trokner ke formulu gatum Congress asong pen chi opon lo mate mass resignation asai deng pon lo. Dongkamukam Forest IB pen amung chejeng ponsi Dongkamukam West Karbi Anglong District Congress Committee asai hemalong an resignation alo pajodam lo. Labang solong ke Japon Socheng Block Congress Committee amai Phu Bindro rongpi Socheng Block Mahila amai Phi Manai ronghang pi Tinatok BP Amreng Block Mahila Committee amai Phi atum pensi amung chejeng asai Japon lo. Lapen Chatrosing Keron Jenison Teron, Rupsing Bongrum, Alang Litum, a leadership and Mason Penjanet, Pichunpon. Ini ke nilimitang ni inut nilike Bindorong Pilo, nilike Socheng Block President lo, lapen ke nili Office Bearer, lapen ke Duhulang, Socheng Block Mohila President, aki haipi Manai Rohangpi, lapen alang le Office Bearer, lapen Duhulang MCC. Mondol Mohila Presiden nak HIP Tina Tilo BP alang lita office bearer kadugo bini tumceng gijitan keng meet masini tumpini submission chipilo apen kongres tum kuntur betul bang foto sana ni nilitum laso resolution chipi pe France to me laso la me ratum chithani peri tumchini mosta me la hai bang ke France nang thanpo nilitum la resolution chipi pe France ta mohani pusana thaksi age hai tiluram hangsar peri tumcheng ke do elo nilitum aphan nilitum la congress ka nitum na kidam tang 27 November ka resign tum la pen pini 14 October di resign tum la pen non third phase ka resign tum tadulang Presben BJP long kaci dukun nang ko kalang sini nang cethanan ko mati dik ni nang cethan ko BJP long kopiat he sini tum kaci dukun nang ko kedam tang ni tuma phan ke Japon ining kaci the kabinet pena joine se BJP rat kachari long ni tum chijukun de long te ke claim kedam punon det border longri pharmanta ili tum chunun elo
तुम आसार फान निंग चिथे थे मी तुम जों से चिपक दुंदे पते नीली के बॉर्डर आसो नीली लांगहेमफी खानगुली बॉर्डर लो हलपुआ किसुंग आकिदु का तुम से पिनी नीले तुम चिपक दुंदे पुलो जांगते नीले तुम आंसो से किसुंग फोको जों से नी तुम चिपक दुन लो पुलो जांगते नी तुम आसर सीएम सरटा नंग क्लेम पचुन पी पामे पो Keroni pen Mohanteron, Karbi Anglong Live. Lakhaing ko retrok Duarbaguri MAC constituency ke parlo ajir kiding kloi pen Duarbaguri angkang arat akar inai lapen akenang sotnai atowar jesemet CDP MDK atowar kasilamji aphan NN construction lapen assistant engineer Druwa Jyoti Deka atumpen survey patang ponsi non ke claim ke chengponji aphan chisik chedang pon bomlo Lason si CPD MDK atowar laki isi Duarbaguri angkang arat akar inai lo lapen bangso atowar ke towar anchata kalisi isi kering iaphan achethe adiason si chiman lo lapen bangso towar kawe pen ajok Duarbaguri angkang arat akidu kisung ike lakha si un ilo bonda non CPD MDK atowar kasilamji aphan Chengda popu ke theklong lapen karju long pen ajok hawarara ratumpen aning karong ke aphar loma abang kering mapu anset anpin lo lasi Duarbaguri angkang arat akido kisung pen ke pajok ji lapen akar iason ke papleng pithek pen ajok hawarara ratumpen bharara data long nong ka chethangklong bangphu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong pen kachingki menaya bangphu Team Karbi Anglong Ajabang Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MAC Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Education Ian Richard Tokbiatum aphan hawarara tumpen kijut un ipin ahir jume pajersi kachuru sitame pajerpon lapen CPD MDK atowar ka survey ke pajut ahut RD ki pidun atum Duarbaguri VDC Chairman Sarkorong Phar Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, Ward Commissioner Biren Tokbi, Doniram Rongphar Social Worker, Havel Terang, Elvis Tokbi, Lapen Tarjan Terang atum henlo. Register on report, Karbi Anglong Live. Ong tung tokbor ki charlia osomar tum aphan school a hemalong kai kiamat han an nang kitun pipen ilitum a osomar atum aphan apok nang kipangkrang pi asong pulote midday meal asong hello alang litum asong atum pen labangso dongkamukam rong sopialong mai padopon All Assam Midday Meal Association atum pen jesamet laso mai ki paman ponalong All Assam Midday Meal Association Abidi Sarpi Trisna Nat Chunbang Sunil Rongpi Maypi Subita Boro Rupali Bepi Lapen Claim Rapet Arisang Ho Tumpen Kedanglok Penangan Akit Hegiding Atum Chitong Dunsi Adi Dojor Pen Mai Pedoponlo Labang So Mai Long Perangki Atum Pen Kahumri Damahut Chunbang Sunil Rongpi Pen Nangke Pachini Donating Pulote Kedam Tanga Por Pen Tami Nilito Midday Meal Association atung pen sorkar aphan ke hangke bainong nang pabad nang ji pupen masap ke nang pabadlo bon tami nilitum asong pen ke hang ateng abangke nang pipon pelang lasila nilitum Midday Meal asong atung ke hang ateng pen sorkar atung sitami nang ki PG aphan se nilitum ka chuni ri padoponlo anpar tami labang so maelong sitami nilitum kitun kedang asong atung pen sitami penangan Kisung alam the aputhak chithan chimum tami pedopon lopusi nang pachini dun West Karbi Anglong dongkamukam pathualong klam open session hololong la kanalo chitim ni marlitum la government high school long tundang ka chirap dun ni marlitum da kai si mai pi pedopon lo da ka bangke ola sam pen si pedopon lo Karbi Anglong pharman chatkali la ke Karbi Anglong pen ola sam chirap pet si la so mai bangke pedopon lo la pela so aputha ka bang pini ke alang litum ke manga son penangan do la so ke manga son aputha pensi ka chingwai ka chin sai dak pidu pon phansi pini la so mai pi bang ke ka chok khapon lo la pen non ke dam tangan si tame ka prang ke suri pharo kre pholo non bang ke
pharo surihini an non la 2025 non ciklo joni lo ke pitang la sila so lan so se mo suri sirke bra pharo thok long le tik ke kache song bang ke intonte la se non mat ke assam government la ben dorok education minister alangli atum penta chingwai chingsai pido pon bom lo la si ka do ka ben ni marli Karbi Anglong arlo tundang ni marli tum atokan no do tum am sita me nangli tum handa ka chuning ri jipu nangli tum la so asong along ka chisong bang ke na la pwan so se ke pang tang ji phan ke na chiram na chito dum nang ji phan si chuning ri lo la pen nili tum la so central committee tum ta binida ka chitong tum president Sobita Buru ke hai kalang lidak dolo la pen da ka mane advisor Krishnanath Baideu ta pinidak na chitong dong lo la pen nili methang mata hada ka central committee lo general secretary lo la se nili tum ke la rat ke manga som chun che tik thuke ka che song bang ke ington te Labangso All Assam Mid-Day Meal Association abidisar pi pensitami Labangso amai ke paman pon aputhak pherang ke thing no long ang ton pen nang ke than dun lam the puthot no nang litum aju ponik tha যেহেতু আমাৰ 8খন জিলা আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে প্ৰথমে আমি কাৰ্বি আংলং জিলাক ধন্যবাদ দিব লাগিব সেক্ৰেটাৰী প্ৰেসিডেন্টক আমাক এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ বাবে প্ৰথম কথা হৈছে আমাৰ ৰান্ধনীসকলৰ বহুত সমস্যা আছে আমি আগতে পাইছিলো 1500 টকা যেতিয়া মই নেতৃত্ব দিছিলো চুলি খুৰাই দিছিলো তেতিয়া আমাৰ 500 টকা বহাইছিলে আৰু এতিয়া খুব আন্দোলন কৰাৰ পিছত আমাৰ 2000 টকা হৈছে গতিকে 2000 টকাটো ঘৰ নচলে আমাৰ 9600 টকা হ'ব লাগিব আৰু সেই কাৰণে আমি কি কৰিছো আমাৰ এই অধিবেশনৰ থ্ৰুৰেদি আমি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যোৱা বাজেটত যেটো আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে 2000 টকা দিম বুলি কৈছিলে ইতিমধ্যে আমাৰ দুটা মাহত 2000 4000 টকা পালে আৰু সাৰে তাত এটা আমাক এটা কথা কৈছিলে আপোনাৰ আজিৰ পৰা 4 মাহৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীক যেতিয়া লগ কৰিছিলো আমাৰ গুটে কেন্দ্ৰীয় সমিতি সাৰে কৈছিলে যে তহতক আমি নিয়মীয়াকৰণ কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে যেহেতু নেকি ইয়াত 26 আহি আছে 26ৰ পিছত কাৰ চৰকাৰ হ'ব আমিতো নাজানো আৰু সেই কাৰণে আজি আমি ৰন্ধন কৰ্মীসকলে একতা হৈ এই অধিবেশনৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ নিয়মীয়াকৰণ কৰিব পাৰিম তাৰ আমাৰ বিশেষ আলোচনা আছে Dongkamukam pen Wiki Be Karbi Anglong Live Doboka hojai pen ke chenglok hana bepar ke klematuma phan Karbi Anglong along hana bepar nang palut long le dera jok ningkang samsi chepaklang pon Lason si kedamdang ninia prang doboka pen Karbi Anglong along hithia long han ke Georgia phan gari nang toilo Bonda Karbi Anglong along inut bangini han bepar ke klem atu mabang thangdun cheksi pachirui lablo dak hanang jordun long le ladake mituma long pensi ponlong choji pusi kaning jedun pen ajok pachirui la pajok akano hok sitami dopon koklo la sojo Karbi Anglong Autonomous Council ke ja tumta nanglang pidu nangji laki radaphan ke pasunga kamsi klem ronglo athe mituma long pen ador komsi radaphan jor ponpon bonda Karbi Anglong along ke klem atum ador ke papatlok radatumta kisum dokok titiklo kachuna matumta lasila so kisung pen pujok nang pu pusi kaningji padupon ব্যবসায়িক আপোনালোকৰ মাধ্যমত খবৰটো বিচাৰিছোঁ আৰু কি আমাৰ মানে কি কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ যিখিনি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে আজি 10 ডিচেম্বৰৰ পৰা আলু পিঁয়াজ যিকোনো মানে শাক পাচলি লৈ যাবৰ কাৰণে গেটত বহুত অসুবিধা পাইছে কিছুমান আমাৰ মানে কি কাৰ্বি সম্পাদক ভাই বন্ধু বান্ধৱে কিবা বাধা সন্মুখীন কৰিছে কি ইয়াৰ পৰা মাল লৈ যাব নোৱাৰিবি আমাৰ পৰা মাল লৈ বিক্ৰী কৰিব লাগিব নহ'লে মাল তোমাতে লৈ আহিব নোৱাৰিবি তাৰপিছত মানে কি আমাৰ ইয়াৰে কিছুমান ভাই বন্ধু স্থানীয় ভাই বন্ধু আমাৰ মাৰ্কেটৰ বজাৰৰ আৰু কি তাতে গতি খুলিছে এই আমাৰ ভাই বন্ধু ইহঁতক আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিখিনি মানুহৰ লগত মানে এডজাষ্ট হৈ মানে মেনেজমেণ্ট কৰি মানে ইয়াতে বস্তু বিক্ৰী কৰি আছে আমাৰ ইয়াত যদি 15 টকা তাতে বেছি আছে 25 টকা আমাৰ ইয়াৰ পৰা বেপাৰীখিনি মাল লৈ যাওঁতে 15 টকা লৈ গ'লে 1 টকা খৰচ বা 2 টকা খৰচ 70 টকা গ'লে 22 টকা বেছিব পাৰে তাৰ পৰা যদি 25 টকা মাল লৈ 40 টকা বেছিব লাগিব কিছুমান কাস্টমাৰে গালাগালিজ কৰে মাৰধৰ কৰিব কাৰণে বিচাৰে এফালৰ পৰা মাল লৈ যাবলৈ মাৰধৰ কৰিব বিচাৰে কাস্টমাৰতো প্ৰত্যেক দাম বেছি খাব কেনেকা তাৰপিছত আপোনাৰ মাল লৈ যাব নোৱাৰে বহুত সন্মুখীন হৈছে আজি 4-5 দিনৰ পৰা আমি কিছুমান আমাৰ বেপাৰী তাতে বহুত পইচা আমাৰ বেলেঞ্চ আছে কিছুমান পনেকে গৰীব মানুহ আছে বজাৰৰ পৰা নহ'লে তাৰ ঘৰত চাউল নাযায় আমাৰ এই ডবকাৰ পৰা যিবিলাকে লয় আকৌ মাঞ্জা যাব দিয়ে আপোনাৰ ডিফু যাব দিয়ে কিন্তু বকুলিয়াৰ পৰা এই সাইডত সিহঁতে যাব নিদিয়ে ডাইৰেক্ট বন্ধ কৰি দিয়ে গাড়ীবোৰ খাৰা কৰি দিয়ে আমি আগতে মাল বেচিছোঁ তাত সস্তাই বেছি আছোঁ আজিও আমি সস্তা বেছি আছোঁ আজিও আমি বিলাহী 40 টকাৰ পৰা
38 টকালৈকে বিলাহী বেছি আছোঁ, ফুলকবি 20 টকাৰ পৰা 22 টকা বেছি আছোঁ। সিহঁতে দাম বেছি আছে, আমাৰ মাল যাব নিদিয়ে। এইটোৱে ইমান দিন অসুবিধা হোৱা নাই। আপোনালোকে নিশ্চয় তাৰ পৰাও আপোনালোকে পাচলি লৈছিলে বা পাচলিটো ল'বই লাগিব। কেতিয়াও এনেকুৱা দামত খাব পৰা নাই, কিন্তু আজি 10 ডিচেম্বৰ আমি নজনাকৈ, আমি ইয়াৰ ব্যৱসায়ীসকলে একদম নজনাকৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা মিনিমাম 20-30খন গাড়ী কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত যাবলৈ ওলাইছিলে। যোৱাৰ লগে লগে কিবা তাত এখন কি গেট আছিলে বা কি গাঁৱৰ ফাৰুকত যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ গাড়ীখিনি কোনোবা আহি আগচি ধৰিছে। আমাৰ কাৰ্বি সম্প্ৰদায় কিছু সংখ্যক যুৱকসকলে আহি গাড়ী আগচি ধৰি লৈ তেওঁলোকৰ দোকানৰ সন্মুখত নি ৰাখিছে। তেতিয়া আমাৰ তাত ফোন আহিছে, আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলে ফোন মাৰি ক'লে, দাদা এই আমাৰ গাড়ী যাব নিদিয়ে। কি হ'ল? এই ইয়াত কোনোবাই এটা গুদ্দে খুলিছে, তেওঁলোকে কয় ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগে আৰু অন্যথা তেওঁলোকে গাড়ী যাব নিদিয়ে। যদি আমি যাব বিচাৰোঁ আমাক মাৰধৰ কৰিব, গাড়ী জ্বলাই দিব আৰু তেওঁলোকে বেয়াকৈ মাৰিব আৰু শাক পাচলি চব পেলাই দিব গাড়ীৰ পৰা। খবৰ ঘাট পেন হাৰসিং ৰংপি লাপেন ফুলনি পেন দিৰচুনা ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ। Tourism training program for aspiring guides in Karbi Anglong. Join a 3 days intensive training with 1-day fieldwork organized by the Department of Tourism, Karbi Anglong Autonomous Council, open to residents of Karbi Anglong with Class 10 qualifications. Age will be of 18 plus, proficiency in English and Hindi. Participants will also receive certification and a stipend of ₹600 per day, and the registration will be open from 16th of December 2025, and the training dates is from 18th to 20th of December 2025 at Difu Tourist Lodge. Limited seats up to 30 participants, so apply soon to secure your spot. For more details, contact the office of the Deputy Director of Tourism, Difu, and also you can contact the number that is given on the screen, 9365300711, 8256043442. Karbi Anglong Arloalong Regional Political Party ang bongpen HSDF asong atum tami isilo. HSDF asong laki non hejong si amahang kipatek lang. Puvoy pit si tami Karbi Anglong ang kangalong rat atum pen kachingi kachethandam amay pardunron ason si tekponlong. Karbi Anglong Arloalong Prekjam Regional Party mate song dolo la song bongpen ke HSDF asong tami isilo. HSDF asong amay phulake kedamtang All Party Hills Leaders Conference asong along taminut ingtang kring asong japolo alang li laki rajen timumhenlo All Party Hills Leaders Conference asong atumalang liphan sor popen alang liphan ningha che kedo tang arat atum pen chingkiching wai pado ponsi khai det long ria pharmana phan pura HSDF asong pu amahang pathek ponsi methang amat mei phuang hoi ingi ponsi chundang sarsing terang pen kedang lok prekjam arpu antami chepek ponsi kilik kechedan dunjia phan kachingwai pithir ponsi Karbi Anglong arlo penangan constituency committee tami sing bom bang bom si rapen kachingki amai tami pedo bom bang bom lo lason thot si rongkhang constituency la pen bithung constituency apharman rongkhang LEC amai phu Wilson terang lapen adi sangho tum pen chepatir piponsi Satgaon hawaralong rat pen kachingki amai pedo ponsi HSDF TDP amai atum pen tami chitong dun thusi rat pen kachingki kachethan pedo pondo
ละเป็นละบางโซมาลองเป็นนังอาราตุม All Party Hills Leaders Conference อสอง BJP อสองอพันนิงกะเทกาเวียราตุมเมทังอสองจิอุรินติสิ HSDF อสองลองจิปออกดุนสิทีรีพีอาตุมเป็นเด้งปอนโลละเป็นละบางโซมาลองโกปิลี constituency อพามัน constituency committee ke seng tang atuma phan sida mi Karbi Poho Karvak pen ding ponsi HSDF apaman claim dam rapet nang pusi mai long pen sidami semi ding ponno tangte labang so mai ke paman pon aputhak le HSDF amai phu matia songja pora jentimong pen alam thele nonang litum arju pon itha Hill State Democratic Front pachek pen HSDF labangso a party pen regional political party hoi hin pen pini dak bithung consensualong niletum adak kopili a consensus committee niletum pini parjab longlo kiram tanga porahut nilitum HSDF pen a constituency tin nilitum la posonsi committee la subson nang sengmo wangbom lo la pen la sonsi pini sadame nitum dwaram la kadu kabeta me damlo la pen halada ka sapu derchat pen halada mange klembon po tami pini lada kadu kabe nilitum kopili a constituency committee tum la pen ongdung APHLC pen COC Congress pen COC alang litum dak nang joinun lo la pen nilitum Hill State Democratic Front HSDF regional political party pen kela hello klar dakalam the je Karbi Anglong akhai tin ajati tin bandame voting rights ke do an vote ke jok ajak kong ke do an tu mengene tumye claim rapet dam rapet pu lapen kengkam se jora penang mili juli sarkar gothon korim pamasi non baga ongdung arara tum non nanga cepa ogdun arni bang do de sangsela pasong se tum beng polong bom lo pen non PGR lo bang ke non chesong mom lo ahok lo bang ke jongsi council atum jongsi ke claim ji aning hang pulo tela bangke mentune ben se claim pu dongka mukam ben wiki be Karbi Anglong live rongbong khat siloni jan diphu kohora an kacheleng thor CPD MDK atowarpi nang claim pi sarak nang jipu rat akisung thedung ajok prabjin pen nang ke claim pi pon nang ji pura pherang kia thengno lamthe chepaklang pon Lasonsi lakhain kora truck Duarbaguri constituency ke parlo Daythor police station Daythor weekly Saturday ahithi adungalong KSA VDP lapen BJP asong party chipupe pin pen prabjin pen ningkreng aporahut CPD MK atowarpi mate Daythor pen rongbong khat kohora silonijan dipuan kacheleng thor atowarpi national highway thongkebra photowar nang claim pi ponserak nang jipusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Education EM Richard Tokbia tuma phan prabjin ben bang sotowar nang ke ot pi ponserak jia phan kachuning ri lapen pachini dun lapen ke claim ke dam pusitame ke claim ke dam pa meji ya phan pusitame chiklo e jon ni amat wak thang puke avidet nang jipusi kaningje padokpon lapen nang ke claim pi pa me nang jipusi klardak pen pherang ke athengno sidame ningje pon Pini leli tum na daka chim room la ke kaprek thangna ta gali wai phit stame neli tum isi kachuru la pen kachuning ri ponji la sonni ison a hormu bang ison mero wai phit stame la so puthak kachuru ponji la pen kachuning ri ponji puthak si nang tum hana khapon la si pini neli tum na daka chim room la ke ne tum song puja chupelo la pen ajata mane penia song pen ba peni la puchinum soi puda gali wai phit stame kado ga be chingwai pami pen neli tum dak kado we join mes do pon lo dak neli tum students organization da dulo la pen ancho tagali silapu VDP dado ladak rong asaratum dado lapen kaprek mohila tuman dado lasinili tum kado we chingwai sarpensi dak isi aprang sia bangke kachoro gang tum ke lapuhan lo je nili tum ladak non happen gali hakopen kwana ji ding no pen nili tum same taune nining ave thudet an lo je la nili tum rong atowar ladak towar iksip nili tum cheklong le pin lo lasila so labang so puthak non hejong dai tum kaching hon ke hai CM Dr. Tuliram Ronghang la pen
ke hai Richard Tok bi ni tuma dak local MSC mati em ke hai alang nitun ka cepat du ka join ni pian labang so CPDM dike la ni tuma Karbi Anglong highway la ke dak Karbi Anglong highway la CPDM dike to war ni tuma phat don nang konstrap pipo labang so abirta ke megewan galang nitum phani tum choro par piglo Athe bangso towar kedam kewang akisung thepik barla por hut pulote langbung lang plet ningkreng hut pulote aduk jang plung khangjang lasi komane ke sokiun e ka chepon school college hithi borwa kidun kedam kewang sitame laso teng pulote minute phodim khontai si endet ko andratum sungnang lo puta ning chepon Lasi Prabjin pen bangso CPD MK atawar non barla nang lelia prang ningkreng ning thia por hule nang klem pipon asonte mesenji mate nang klem pipon nang ji puta kladak pen pherang kya thingno KSA VDP BJP party dhorom chipupe pin pen lamthe pachini pon CM Dr. Tuliram Ronghang akan itung EM education EM Richard Topi alang nitung pen ningke me pen bangso atawar nang alam nang nitung ta chehok wiklo pipot na pulotan te ladak kiduk kela arat atun sike o soarlu punon beha bepar punon sitame kedam ke wang jong si mesen lu pulotan te soarlu tum sita han hun nang chojor dun sita isia ke joy longpon aisi ni tum ning kelo lapen jikunu nangi klem bang sitame mesen pen nang klem pite ni tum ning arong wik Kasi ni tum ta yo ilong ni ngarong kilo salang ka ilong pen yo ni ematum si ematum bang ni pen bang alina bana di tu ka ilong ken ngarong kilo aprang si ni tum la so to war kahing no ka cha ni tum ko an ne ning kan dolo koi phis ta min non biurta kar dulong la pen ning karong ala mang lalo ilitum kaching honai ilitum asar lo turam long hang lang ni kachipadu lapen dak duar bagori arlok kaching thur nang pulang nitum amang kahimana teng pen itum han jasemet la puson hubidha nang ipi mala puson itum han awar sai nang ipi pon po itum francia kero pi parpil lo pini nitum la da jasemet ko pine ke pasik sak donye phale nitum kaningje dun pualam kali dame nitum bangke jasemet la da nitum duar bagori lo ningkan phone ningkan trok sidame la pusi duar bangke dolo apren ko ane kachehilat akisu nitum je thenglong lo boy phis tame non isia biurta kimi nitum ar dulong pe jasemet apkiro ki News report Karbi Anglong live Socheng MSC constituency ka parlo vote committee thongke bratrok arat atuma phan BJP asongalong kedo thip pen MLA kilik ka chepa haidun ji phan che than che pare ajai me kedeng pon Lasonsi West Karbi Anglong ke parlo lakhapli Socheng MSC constituency angkang katukawe polling station thongke bratrok vote committee along BJP aphan ke kroyara do an aphan pangrumsi Minukur picnic spot along MSC interaction ajai me kedeng pon Bangsuri Sose Armu Local Committee, Village Level Committee along BJP Klembang Potum Anparta, Mahila Morcha, Youth Morcha, ST Morcha, Atum Chetong Dunsi, Socheng MSC Hetsing Rong Parpen, Karcho Lapen, Kethan Kepare Jame, Dengpon. La Solong Karbi Recho, Long Sing Rong Hang Lapen Arisang Ho, Senot Miji Atum Chetong Dun. Halapu Socheng VDC Chairman Joy Singh Pro, Nominated Ward Commissioner Moniram Teron, Baithalang So Municipal Board Chairman Pradeep Terang, BMB Chairman Barim Chandra Singh Ronghang, BJP Spokesperson Richardson Hanse Pen Kechenglok Ongdung Amu Chingrum De Keron Kedak Asai Sitame Deng Pen Pipa Jerdun Puruyathe Hanjang Amu Blanket Thengthe Tarpaulin Haihui Keron Along VLC tin aphan sai ke claim ponji work order la pen VLC tin aphan surip ho surini rain kora trok baha sidame calendar pidun si kewangji MLA kilik ke haidun vekji aphan than paridun tangte labangso MAC interaction ja me ke ding along MAC Hetsing Rong Parpen lam the ke jai la pen pherang ke atum karju aputhak nang litum arjuit tha Harusnya Jokowi Party Socheng Mondor pensi paten people ini tundak Socheng andang long thongke trok polling station tu ada
Ang sumse ke bang jilang Bharatiya Janata Party pan kapa hai pani President Secretary lapen DL2 lapen Booth Palok lapen Mahila President Secretary Jawa Morcha President Secretary alang itu pen ini bang cingki cetan lo lapen ini dak jas met kapati pukon bang dak Suceng Mondol pen lo lapen alang itu pen idam tang ningkan tum okran mi pun lapen isukon epen coba okun ini bang reng dok reng ni kacipi lo dak ong o kali pesan itu tamariang sing sa tan itu dak julin pro ni ting bang lempon bom lang lapen joining ai sap non mas ni tum the mas joining kuri bom lang ajak tumali tum CM sarong jon lo mani bang ke district long jon lo jalang ni tum pen non mat ke segment en bom lang athe chugedam tang ni tum dak faru ke thoma krisi pen phodon de posa ke dam tang pen ke but ke pak faru khona ka sita la sinon bang ke phot aru suri ni sambang nang kami non polling station akimi kedeng pon non akimi dak bang ni so cheng bang free do na bang order long la sinon thongkara thok lo na pinang le te piket Sara non la PGR hala le song khadong ka song bom aputhak thithini bak pachini hen PGR alam bang lage ho lo kadu ita chini ho lo lapen daga bang li tuma CM sara hodai mata than lo je dak high power committee seng lo lapen high power committee lo mang Karbi Anglong bong ki thek nai kiri nai ma li tum apor siut ka chia khak long asongya pu tum si dolo ta zelang li tum ta Karbi phan matha thidet pen lang tum ta kapek tuar dam rong ni Amran Ben Daniel Linghi, Karbi Anglong Live. Dang te pinya da babirta ki lapan si kang ton poniklo.